Toke mtu alana aliwo kwa satu tukunganiza olukiiko olwo lw'enfugana lwo tubona kugenda ku aye nga nkalina bizinesi yange eiduuka okuva kabiri na kakyenda na mukaaga bizinesi y'amaduuka gano teraano abantu basanuka ino olw'okulembeza enkola nabo basanuka era nakola nti nja kwenda kusuubula kulambira mwana erosi bamusente bulungi ate onakulembera ekyajo naye amaka nindo okyusaako era gisanjeko emayoge suubule buti nga emayoge eno olikwenda kusuubula yo kikyene nali kuva mu kyalo kyange ekyebuyola nali ne bizinesi yenatandika nawo ate nezinatandika sente yokutaamu bizinesi eyebuyola kuva ekyenda n'omukaaga nga nataye bizinesi kuva ekyenda n'omukaaga minaida 25 munawaida mu 25 aye ngera ndese bizinesi lekinze nenagazira bizinesi nga nfuna atera okusoboka bulungi kuba mu buyola omwo mu kyalo omwo nenda ogazirya kuki bizinesi naida mu 25 era naleka bizinesi eyindi najawula mu bwawo nalekayo era naba mukulembeze gw'ekyalo nga nizo kyapasoma era buyola nedayira omumyuka wange nagumira ntigemerera entebe eno sooka empiiye bando nekukume abantu bange yena yali ali kutya ino nga bonewe nkola emirimu ali kusuubira nti tasobole nakandi guma era asobole ekitundu kino ndagga wange idensi nabange kitamusanga eminene ndakwidanga mwene ndera mule emitontono dimalirizenga era namwene oyo yenebaza koba buti nabutini chairman w'ekitundu donaba wa vice nteguma era ni chairman w'ekitundu era nebaza nti era awebale era dozi yali yava haji yajeneka yaire yakati baba obuyinza kuwampala bumfuire kyeni n'okutuuka ala yemale kumusobozesa ku Jamaica so butwamalawo naide eno nalamuliranga eno era okuva 2025 namala emyaka 12 eno nga nkali chairman nga nti tibali kulonda era nga nkalinze chairman w'ekitundu nga tibalonda nga yubaba aye abantu banenda bwende eyo nga bwenja namula ensonga enene era bambonako ntokokobera nti ezira mukulembeze gubayenda ku kyalo nga kuba ndi mayuge ngoli kulemberere mtyama tibakoba kunti avire okatuba katisikise awo nebaza abantu b'ekyalo banenda ino kuba nali mukozi mulungi nga nzira bizibu nabo so naide mayuge eno nakola bizinesi ndikwenda olunaku lwasooka okwida ene mayuge wasulaga oba watuukiraga bwenatuuka emayuge eno eriyo mukoleme wange niyanfuna enumba yali omwetanga besweri okuva obuseera awo besweri yankola enumba yeeyo aye yali yena wagala yandaga enumba nagibona twapata naye yena yalimu yena yali ngaalimerera bizinesi nga ikutunda mulimu ogwavwemu nakanti abasi numba ndagitwala dakungulako amadaala n'emenza amanya amadaala n'emenza nali mu iduuka nti wasita tabu ndalitwala oli mu iduuka lyangoye sinatamu ebikalu era numba natandika odibaamu natandika ofuna emikwano weenaawo nagenda bizinesi yange nakola era kuva kwolwo 2025 buti ono mukyala wamunonayo oba yasooka yasigala mukyala yasigalayo najja otuuka mu siteepu eyo nga nina abakyala batya saawa eno ina bameka nina basatu sooke twireyo galime emala okobera abasatu abo buti bw'omulekeyo wasooka weefaako eno meemala okukoleza embeera wembalekeeyo tina mulala wajja okuvayo nga bali babiri oli musadda w'amaanyi nabalekayo omusuubuze abamaanyi buti ababiri awo baali baliruye nga wabateera mu maka wa baba ambera ano nti nga onakobera nti amaka yali agaviiremu agandi nga nagazimbamu enumba agandi era gabalooyi muntu nga ali wuwe era namuzimbira eikaali buti oli eno ndi eno nakola emirimu dange da bizinesi tandika osubula nali nda kulumuka nawe enewe
kuba business yantabulanga nakagitandika ene mayoge kateri kukola